Atongoria kuma KAUNTINE ya Tharaka-Nithi ni matirimani tikiri MAMBURA ma UANDI wa MITI maria maratongoretwe ni mwandiki munene obisini ya Minister munene ni UITHIA Rono akiaria kiri MAMBURA mama Gavana Gov Njuki na kanetie akari kwenderia iwanda cia majani nku akiugaga ni antuma engi maria metushaga kama kurethia Njuki muthitoni na makarikiria na kurenga miti na kubebia makara ni baria URITHIE MC gutigira ni magukurukia watho wa kuringa marubuku obebia wa makara nikenda kubonokia mithitu na bantu ni bawe mubunge Gitunga Murugara na kathite thirikari muno ntubwa eciria ria ubandi wa miti nikenda kubonokia riera. Irina gichunche kia 26 KUEJANA kia nthi irairi na miti. Kaunti ya Tharaka-Nithi ni imwe ya kaunti iraitetheretie Kenya anene. Kiri kiroto gia kuigwa irina nthi ya gichunche kia 30 KUEJANA irina miti ugikinya mwanka wa 2032. Akiaria kia thoni kia wandi bwa miti gia kaunti no kira kiruthiritwo kienini kia michetho gia Kathwana mwandiki obichini ya Minister munene Aoleria Rono na kinyiritie kwirutaniria kwa thirikari ya Rais William Ruto kiri wandi bwa miti na mworoto wa ukinyaniria kiroto iku. By the decision of His Excellency the President, our son who comes from here, Professor Kithure Kindiki, gazetted this day as a National Tree Growing Day. He said the exercise is part of Kenya's landscape and ecosystem restoration program towards the growing of 15 billion trees. Kia thoni wa eku ara Gavana Gov Njuki atangachite ati kuma imunthi gutire muntu agaetigirwa gutega miatu iremani akiugaga ati antu baraba enyangagia miti na kubithia makara baebithaga na wira ya utegi. Kitambo ujue nini inaendelea, unaona makaa ikishuka kutoka juu ya mlima na ulikuwa umeambiwa ni nini? Ni asali inatolewa. Ningependa kwa sababu ya kuzuia the future kupiga marufuku leo uwekezaji wa miatu na activity yote katika milima yetu ya Tharaka-Nithi County. Nkuruki na ringite marubuku wendia bwanku kiri factory cha majani. It is no longer sustainable kuchoma majani yetu na kuni, kwa sababu ile energy inahitajika kuchoma majani ndio ikuwe ile standard inatakikana. Tutafagia hii Tharaka-Nithi miti ishe kabisa ili tuweze kuchoma majani. We must look for a different energy source for processing our tea rather than wood. Let's work together for a greener and more sustainable future. Go green with Arvin. Thank you. Barana bo babethagia machuo kana maungo ibauritwe bachwe njira yingi ya kutheria minda. Noe mubunge wa gichigo kia Tharaka George Gitonga Murugara augite ati na jukitie kiroto iki kia thirikari kia wandi bwa miti na urito ara akathithia mbere wira eno ndeni ya gichigo giake. Kama sasa tumeambiwa tuko 26%. County Commissioner, in 3 years we should be at 50%. I have taken it upon myself. Coming Saturday, the entire Tharaka constituency, we have tree planting day on Saturday in all the 5 wards. I will take it upon myself personally to panda miche kwa vile tumelaunch leo. Ariuria Gavana Njuki biatho tabibi bia mianka iraika thingatira bithiurukage na ichigo bire bithatu bia kaunti no kenda kinya bio biwatithwa mwankiojo wa wandi bwa miti. Lakini next time bwana Governor, nafikiri tutadevolve hii tutoke hapa ili tuende Tharaka pia tupande huko hiyo siku ingine tuende Mara na ile ingine turudi hapa Igamba Ng'ombe. Sisi kama watu wa Tharaka-Nithi County, ile muhimu sana ni kuwa tunapanda miti. Tuachane na kukata miti unless it is necessary. Imwe ya miti irayanditwe kia thoni giki ipejanitwe i banki ya Transnation Sacco. Tutagetete kubanda miti milioni 1
Right now tubandite a big number ningotiga tuli over 100,000 omunde tukobesha na miti 5,000 na ikabandwa kuri antu mari kuri mutaranga kila pahali. Na kuundeni ya gichigo bunge kia Tharaka, monini wa chancellor wa University ya Tharaka Profesa KINYUA Muriungi natongeretie wandi bwa miti cukuru ya primary ya IRUNDUNI irawe amwe na minister wa ukaria Profesa Kithure Kindiki bathomere. Ikambugire munde nonto president wetu na twere ruthara kwanda miti bwambere mboya IRUNDUNI nchongie nkatho nonto ano kaumo wakwa kegwate IRUNDUNI primary utigwa ndivisi wa Tharaka University munde. KINYUA aruga ati University ya Tharaka ni rutaniritie kugwatira wandi bwa miti nterino. Itwaretire miti ingi mbere yagao IRUNDUNI primary miti ta 5,000 na mite tukwanda miti ta 1,000 na as a university itunenkerete machukuru maingi muno miti ma in the neighborhood na tukenderea kunenkanira miti. Areuria athomi mwanya mwanya bachokere chukurira bathomagira gutetheria kiri wandi bwa miti amwe na kiri maendeleo mara mangi machukuru. Ba fundraise bande miti ta batu kwanda bake machukuru nonto generation ino tukuthomithie ndio nio tugatigira ria tukaritaya kuringana na bantu ganagie Murungu akweyaga kithomo nonto number 1 gwitethia, number 2 gutethia antu babangi. Thaino Tharaka University itwandite miti more than 10,000 trees in various primary schools na secondary schools. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.